clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve ko le November ni somni le pariat sang ni somni le pathumania chanchin thari lo ngai thaliangu tun lai khovel zet zong hoina lama piang abuai ta emo ti mai tur anita engwanga buai ta nuai nuai mai nge ni China President Xi Jinping wang ani e hantingotila ama Mr. Ji hlei hian mo pu tur ashanem te angchu Vladimir Putin ate Benjamin Netanyahu emo Hamas ho wanga lom hantidek te hantidonila chuan lam shenhem hlei anidon boxi chemta droda thon thua kha chuan kai kuang in mo aphur ta berome tunlai buainai ro akai kuang ber po hriat hlei thei anitalo chain ram hi ramzau pui mai le mishing po makta doi sang khal le zanga don lai khosak naram ania anrama hian ni tin oil barrel makta doi thum noi sari sing sari le sanga an siak chuak chara ma se in dailo hen takan ni kumeng mo zat liam ta khan foreign policy pui tham zet mai an duang chuak rup maya heta an budget hi US dollar trillion ni atling anti chu tluk le dingon hlir sang ni ti na ni heng poisa zo za hi khovel sarkar re theizok tan he na rel kong sial nan thlona tum hun siam nan motor kong pui siam nan le longchol mun din nan te anan phuk tir ta zung maya sarkar re thei sum mo tak an lo tam ro pui mai si an phuk ta sup mai ni ma se heng sum te hi anin chenom chingal phuk tir satliangot lova in tiam kam na thatok tak nen ani anin phuk tir ni ram re theya chuan na lian tham tak han thok thei an lo om mumal si lo an mani China bokin contract na an thok zui ngala tam tak an hlep sak lea chu mai ba ka hun tiam chungin an ru le theilom bok si lo kum chu ti za ta tan tin longchol mun poimo tak te chu an nei saka du le an le barul nan poisa apuk bil tira rul har sa tol tola China le ba thanga anok ta thina an du dan hoi zong in rem na an siam pui chui to mai thim China uite kan ti ta kang chi an lo ta tam ta em mai ni Pakistan hi en tir na thatak ani nge yang atoi zong in soitai la China foreign policy chu afu talu toka an lo house ta thur maya chuti rualin an tual chung ni tin mamo man ral po alo pung cholo thei bik lo sang ni som ni le pathuma te hi chuan an ni tin oil le gas man ral po pui tham hem ta kan ni to anram kho pui lian ber po ni lo mishing mak doi som bakwom na Beijing kho pui aringot khian ni tin kar thar sanga aom bel zar ni nan soi chutiang ania wang chuan an ni tin oil mamo po atamin hau tak tham em maya Shanghai mishing mak doi som ni le pathum point paliom na te Tianjin mak doi som pathum Shenzhen mak doi som pani point pasari Guangzhou mak doi som pani Chengdu mak doi som point pani Chongqing mak doi ku om na ba ka mishing mak doi nga chunglam om na khopui ringot po atam lu tuk tlatani hetiang ania wang hian motor car le lir thei sang ba ka industry lama an man ral khi ni tin barrel viable chakhat point pathum panga atling dai an mani thar chua ni tin barrel mak doi thum noi sari le singa hi atam thokhat biauna in dai ngai na aum lo Middle East rama tangin ni tin barrel mak doi telin an lei chara oil man ba ka aphur man nen hau tak ve khopang le kumedi sang ni August thalama khan DU company le Burma sipai sarkar ti chuan Bengal ti pui arkan baukam vela oil le natural gas zone chua chungchanga in rem na an siama arakan baukam nai tuipia te chuan oil le gas alo tamrap thlak duduk mai lo ni su natural gas project Bay of Bengal ti ania China chu ain rol rang kher mai sang ni le palia China National Petroleum Corporation nen kum som thum chunga tan oil le gas in lei sakdan tur in rem na an jiak hala China sarkar ahan cheta tak maya pipe shol pui motor car tlan lu zar theina hial tur khopa lian hlir an ron thiar lu ta thluk maya pipe le aphum na vel sen so tan po US dollar tluk le dingon ni point panga pali don lai chu an han the chuak ngala pipe pani crude oil le gas pipe kal kop turania a hau tak ngang aniang ma se China tan chuan phei cham man tluk hialin awan nei thlak ta veang
Middle East oil an lei thin tam tak achu hek lok thei do na ni oil pipe big hi kilometer zasari som sari jeta thuia situi bul thiarkar pakhat kak phiu atangin magu bula Mandalay le kauksi in kara chho zela San State la suwa Barmaram wangtan zongin atan tlang chhoru amaya Chairam Yunnan province khopui kan minga anlo song bol ta thina ni he oil pipeline hian nitin oil thlip phim lo barrel noi ni le singli Chainarama apam lut ta zur mayani he crude oil pipe shula zel hian Chaina mi puiten anmamo ngoi gas pipe kaltira ni boka he gas pipe phei chu a sei tham ngei mai Barmaram chunga ringot po kilometer zasari som sari athui ani ba ka Chainarama thui takan phum tlang zui maya kilometer sang ni zarial le paruk la ya tlingani kan minga tangin nan ninga achawa guizang lama achaudaya he pipe phian kumtin gas cubic meter matluk le dingon som panni apam lut hem mai bokani cubic meter tlu le dingon som panhi hi Mizorama kan man thin gas bura hian thun don taila bur tluk le dingon khat point panga kan thun khat vek theyang hetiang hian Bengal ti pui arakan bau kama hian oil na men lova tam le gas metric ton trillion kuwa siak chua tur alo minan siani thilmak deuh mai chu heng gas pipeline kalkonga hian mimal in ram huan lelet tam tak ati chia masia tuar tu te na compensation chete po pe kan ni lo chu ai ma lalung siat thak jok chu hetiang khopa oil le gas nga chung si hian aram mi puiten niang nar taka man tur an nei ta chuang lo chu ani long lian oil tanker emo rel mang emo a phur ngai mi lo China oil pipe ro pui tak mai hian tuna na athok char to heng crude oil kan ti ho reng hi man na atam maya petrol gas diesel jet fuel le oil chi sang ba ka alcatra le plastic thlengin an siam chuaka heng hi ram mi pui le thenom ram hne na te hlep nein an thalya hlok na hlir ani mai tun bar matual chung boina hian China in alau thon ber pakhat chu heng oil pipeline te hi bom chiat emo ti top emo ani nge yang dong san su chi kha hetianga China leiba thanga o du lo tu te singa mi ania kan la she emo minong hlayan sarkar paithla ka tumlai vel khan chenom ram India Thailand China te atlo kwal masalom khania eng thuru nge wa kwal puita kvel tiro kan shelo tlang ani hi China khi chuan sipain sarkar na changse du tokin athunun theidon ti arichiang ngot mai an du thu samang nge in thil athleng zui tareng boka ma se aum tatlat new way na hun line sipai sarkar adinga mi pui thin rim ahmet mitei sangkha jakwa somria le pariata Aung San Suu Kyi hoin mi pui helna hoi hot anilia general soma ngan sarkar na ala le dai mi pui bumin in than pui nei po ati ama in than pui po nei ani tangeya ma se thu nei na in hlan lam reng ari talo MP te chuan man zunga zel lama an thon liam deuh veka a thei ram danga an tlan lut boka mi bui thin rim po silai ko mor mangin an bau dai theani barmaram chu khovel huwa po sarkar chengheng ber ni chungin an re thei maya atoi zongin general somang hi adam reilo general Than Sui chuan state law and order restoration council ti mingpuin lal arot chawa nuam sale inluling takin kumsom ni zet ro arel ta general Than Sui po lo tar ve ta in chol lo theilo din huna alo ding ta 50-50 democracy sarkar alo piang ta ni heng hun laya ahlok na tel na saber chu China an ni democracy chan ve sarkar hnuaya ngot po Burma chuan ma ason changei mai in chong sang pui ading thim ngal khup maya mitin an lima foreigner thalai na thokten an pian ram Burma panin an ho chum mai ni in than pui nei alo hun le ta NLD bokin he na an chang le ta ram mi pui le khovel in be sin sang tang nen an thlir thuap lain senior general minong hlai chu an thu nei na al le talop mai ni kum sang kha zakwa somruk le pani kumte sang kha zakwa somria le pariat kumte angin mi pui an ngoi liam mai du taw kong lo mai ral thuam lekin an be le tatlat
atir lama ka pum le sai ro khermai mai mangma se ral thuanom chu poisa om chuan nei olsam hekle chu mai ba ka sipai ta anman sakta ngek maya rinang ngot an ni talo top mai tuna hian barama sipai te hi nuai thum le sing sari vel ni in anzia ka ti chuan mi pui sipai te chuan NUG hnuaia in thurwalin sarkar sipai te chu arem chan na lai apianga ka pin an lambun ta char maya don manga beipol anoma kachin karen kawia arakana te helpol chak tak an lo om sa bok nen minong hlaian silai komhon manga thunun mai thei alowin be seina te chu atham raldon ani mel ta hle mai sangkha jakwa somruk pahni te kware tangte kha ani to lo mitin in biak hlat na mai ni lo thalak na video camera nen lam kan lo lek fur to sia thil alo dang lam ta ani bere tunlai barma sipai din hun sia zia le thei rap thak zia chu soina siak lova cholkar khata sa vai thum ti te chu vanara ang ani to a rexek po an nei zolo bom rangin anin phura sipai tu po an chung te bia kemo lekha thonemo chu phal ani lo bur sipai thi po an chung tilaka zep tlat ani to a hantan bodon sila an chung tilaka action lak ani thin boxi heti chung hian sipai tam tak chu an ral thuam nen mi pui sipai lama anin pe a mi pui sipai lam hian kem te naw tam takan lak sak to a ral thuam an nei bil zela battalion hun pui le division command center te me upo an lak sak lo bang ti asoi thei talawani tunlai hian san state marlam chain ram rilama barma sipai te hian tlom na sai me ma battalion hun pui te po an chu saka teng le lai pui te hial an man sakti kan sa chewo me barma sipai te hian leilama tang chuan an thian te an chan ngam to lo thlona le lai pui ka phla thei chi in an rin bom ngeka lai pui mu then khat phei chu chain ram chunga te atla puaka thi le hliam anom hial ni nan soi engwang chu ni don mo chaina chuan ram ri atanga lang phak ringa military drill anei ta mi maya enge achan ni tang le anram chunga bom tlak puwa wang mai chu ani mel lo ngot mai chu aya ril le tumpoi mo chu an nei nge harinom barma sipai sarkar khi atlom donai chuan ti in mi pui sipai te khi ran phindar don nge mi pui sipai te khi apui chiam jok don oil pipeline veng tur khian PLA People Liberation Army chen khat anom sa ring ti sheila barmaram pumpui khi aron latwa kanga kanzoram zol nei ho shilo khi alo thleng tak don shiat anilove hetia barmaram chunga chaina malak dan hi India hian ashave karmaya oil le gas te so choklu ve tumin ma alave sau boka chaina aya tlak tlum tumin tamu le kale kongpui te chiau te dim kongpui te hi India sial sak aniloma defense lama po tui hnai longte ape hialani barmarama engmi po sarkarin 2.0 real ma se athob zar angai tlat kaladan lui pui chua situ atangin lui kuang anron zau chowanga long lian thlen phak chin atangin Mizoram 2 kilometer somnga lek anito vaibel cha sang tam tak sengin tuna hian an beive mek ani hi Israel Hamas in rem angin Hamas misren tele Palestinian tangte in poi fei thleng hun nili aliam ta anin rem na siam to angin Hamas chuan an misren jinga Israel mi som pakhat an chua bel le to a Israel in tanina tang Palestinian nu le nu naw som thum le pathuma chua vele a ni ni dang in ka hailai lok om le tur le tang chua ton turin in rem na an siam bel le ta ni henin hi dangin ka hailei lo kom le chung hian Hamas chuan an misren zinga nu le nu naw som ni an chua bel le tur thu US National Security thupuang tu John Kirby chuan a soi hetila hian Gaza rama mi pui ni tin mamo eile in tuyal theile dam doi te chu Gaza rama tlom ngai pol sangin mi pui hnena sem turin an phurlu thinani nili chungin ka hailei lo kan nei chung hian Hamas chuan an misren somruk le pakua an chhuat towa Qatar Foreign Ministry thupuang tu chuan nili in ka hailai lok nei ba ka ni ni dang in ka hai hi po seile tura in rem na siam fel ani to tia soya America chuan he thu hi thudik ani ti in anem ngetani
Israel military thupuang tu Daniel Hagari chuan thudop siam fel alanilo inrem na siam turin ma kan lamek chawania do theina nei angai khop mai atiani US Secretary of State Anthony Blinken chuan tunkar hian Israel West Bank le UAE ramte atlo le dona Gaza rama ele barthon lu zeldan turte Hamas mission an zawaya chuadan kongtele Gaza ram omzel dan turte soipui atum ni in US official pakhat chuan a soi two-state solution te an soi rilea he thu hi che pakai le a hu ka in kan laron soyang kumsang kha zakwa somria chobor vel atang dai to khan khovel pum huwa pa kartin chanchin bular Time magazine le Newsweek te kan lo chiar ve towa Shia Tlemazong chu kan nei ve ani United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan Hamas le Israel in kara ni ni dang in ka hai lei lok om le tur chung changa be se na thar chete kan nei bel le ta hi thillomom takani atiani tunhaya India chuan United Nations a Israel le Hamas buaina chung changa angai dan soin joint statement siamna tetelin vote po athaka Prime Minister Narendra Modi chuan virtual summit tumni kovin G20 session kharna le Voice of Global South summit neina ania chunga ti chuan Israel le Hamas buaina te asoilang ve bok India dinna Hamas te na October ni saria Israel an runa mi sangkhal le zan hi chuang an than huwa le Israel in Gaza be le ta mi singkhal le sangthum chuang in nunna an chan pha towa India dinna chu multi-layer ti ani Modi sarkar chuan firfiak na chi reng chu na taka demin Hamas ten an beina Israel an thlop la thu soin ma se Hamas te chu terror group a ero apuang chuang lawani India sarkar chuan in biak na le diplomacy ngia tin civilian te thi na adem na hle thunga US le Australia ten ceasefire ti silovin humanitarian pause ti in ma an laboka chuti rual chuan India chuan two state solution chu athlop la thu soithungin Palestine state choose Israel shula apiang thei atia Palestinian mi puite socio-economic welfare anga event atiboka tranpuina ton somsari le dam doile medical lamthil ton som paruk point panga Egypt kaltlangin Gaza athon lut to bokani Modi ero chuan BRICS Plus summit neya South Africa rotna ramsom pakhat shwai tu tena an pomzui Gaza bena chuan Israel chuan war crime akal puya wangin International Criminal Court in chuiro setia atel velo bokani United Nations October ni somni le paruka Israel chu ceasefire akal pui tura norna vote thaka India chu a hai boka ma se UNGA Fourth Committee in November ni kwa West Bank le Syrian Golana Israel's settler policy andu lo na vote athak le thungani India in khotlangram nge Global South on zok non-aligned movement leader an yangin India in Israel le Palestine boina ngai dan chu Global South ngai dan ne na in zula Palestinian cause chu athlopani boina top se adua chu tirwal chuan kumsang khajakwa somkwa le pani atangkhan Israel and Defense Counter Terrorism Cooperation le trade lama in zomna aso ngetleani Kargil in dong nu atangkhan Israel chuan India chu weapons le ammunition apena saboka chu UN levela Israel laka tong kama adang lam hle tialanga Gaza bomba wanga Israel dem na soyapo atim hle October ni somni le parukhan Israel dem na resolution siam na haiji boka India chuan US kai soya October ni sari terror attack thleng dem na le Gaza e tur le mamo chok lu theina na humanitarian pause rot chu athlop bokani khotlangram te anglo takin India chuan Hamas te chu akhapemo terror organization a puang velo boka Hamas te terror organization a puang se adwa wangin Israel chuan India karnan Mumbai 26/11 terror attack mo phurtu Lashkar-e Taiba te chu Karkalta khan terror organization a puangani India le Israel in lai chin na athat rualin Palestine aya Israel athang chiang ani chuan Gulf le Arab world tenena anin lai chin nain angong na sadon ti ani thunga heram te hi India ne na inzom na thuk dak nei vek an nia kumtam tak chu India chuan UAE le Saudi Arabia nen inzom na thabi kan kalpui towa hengram te hi Israel ne na inzom na nei thani im
Abraham khot ziak tu te an ni hewang hian India le Israel UAE le US Trade Initiative po tun hnai loka siam ni in India Middle East Europe Economic Corridor po siam ania hei takhi der thonga thei ni in achan chu Israel le Hamas buaina Arab League le Organization of Islamic Cooperation te chu an thinrim em wangani Israel mel makum hlun Iran le India in lai china po tun hnaya Chabahar Port le International North South Transport Corridor to Central Asia mangin ti nge zualania Modi hian Israel le Palestine boina tran big ani zia chuan Russia nena anin lai chin na point angong phang ti ani bok Israel company te chuan construction industry lama Palestinian workforce te thak turin Indian noi khadon chor adu thu an soi towa New Delhi in chan let na ala pe du lo achan chu Gulf from Indian na thok makta doi riat vel angong thei do nani Myanmar Sagaing Region Tamu District chunga rule putara sipai tele mipui sipai People Defence Force in te inka nain zual lam alapan zela kalimio khampat kana na tanga tamu khopui thlen maloka pantha khuwa a rule putara sipai te kem chu Tamu People Defence Force te chuan chuangei tumin nimin jingda ruk atang khan an beya jingda riat nulamai ro silai puak thom are ri ani ome Pantha khuwa hi keini enga tong mangten kan hriat thiam dan tur chuan mizo khuwa haizol khuwa bulmaya kol khuwa ania November ni som pakwani khan Tamu People Defence Force Police Sub Inspector Min Tui achuan ahliam torwin nun na alo chan to na nia Burma sipai lam Tang Village Defence Force mi le sa uminaw le achian de bathumpo Tamu People Defence Force ta hian an man ve thung bokani Tamu khapuya tanga marlam zarmau thi ta tanan lampo November ni som ni le pahnia tang khan in ka na alare lova Kuki Liberation Army le ABSDF te tangdun chuan meitei militia ho kem an so samhnua rule putara sipai te kem chua tumin an be meka junglama tanga jet fighter local ve chena wangin tanan phailin CD mato nanamo sothi khomi pui sang chuang chu India ram chung le ram hnuaya an tlan cheme kani henglai khomi te hi atam zok chu kukimi te an ni India chuan athenom ram ria Myanmar chu ram ri hnai te ti changka na tan dollar makta doi nga a hlan le ta changkai taka man ani be se ani Myanmar ma India palai Vikram Misri chuan dollar makta doi nga lak chua theina chek chu thotan ni khan Myanmar Minister for Border Affairs Lieutenant General ya nena a hlan ani kumsang ni som pahnia Border Region Development tia inrem na an siamangin India sarkar hian kumnga chungin India le Myanmar ri ti changluna tan dollar maktadoi nga zelina puime ka hemi thu kal zel hiani India le Myanmar ten me sang ni som pahnia ram rin haite ti changkan na ta na inrem na memorandum of understanding an zia chuan India hian dollar maktadoi som ni le panga jet Myanmar hi pedona hei hi kumnga chungin dollar maktadoi nga zela pek turani akum khatna poisa manga thotur jinga hian Myanmar chunga Chin state le Naga self administered zona sikul somni le pakhat din health center som pasari din le paria do te atela akum hina hian Myanmar sarkar chuan helai bora tho hian kongpui lian panga asial dona contractor po athang fel towa Chin state ta sikul pathum le Naga self administered zona sikul paria din ani bokang India le Myanmar hian ramri kilometer sangkhal le zaruk juta thui anin troma hengte hi India mar sak chunga mi vekni in Manipur Nagaland Arunachal Pradesh le Mizoram tenen anin trom hlomani Myanmar junta sipai laka nam tangrol sipai te an che thatil tela Arakan army pheichon Burma sipai te chantur chu noiral vek an ni mai ati hialani heti chung hian mithen khatero chuan Myanmar sarkar le an sipai te hi chuti mai nan tlulawang kan beise yangin an tlong mai lawang tin an ngai ni takani Burma chanchin kumsom sari panga chunga
kum som panga lekhi civil sarkar na ania aba kum som ruk chung zet chu sipai sarkar of ben nuaya aom tlat thina wang hian an mu phak om chun chu sipai chakna ringot ania wang anianga an thiamom rualin lelama chuan nam chan tu mi pui tang rual chakna le thil ti theina an la tem lo wang aniang khovel ramdang thil theng hi han thir kwal phot tiang chai naram hruai tu thil ti thei tak mai sipai ho tu pa chiang kai se ka chu politician ne sipai ho tu China revolutionary sarkar hruai tu chak takani ma se mi pui tang rual mau se tunga hovin sang khazwa somli pakwa khan Taiwan thiar kara chiang kai se ka chu an chuak tadai ani kha ahun laya muslim rama lal chak le thil ti thei ber Iran lal Reza Pahlavi Shah Iran anti kha America sarkar puina in tla che thei lo turangai ani lai khan Muslim revolution chak tak khan sang khazwa somsari pakwa khan avor that topa ani sa achu Europe rama atlan chia ai kup tarama thita ni kha Burma rampo kumsom pali chau zalen ram ahan ni manna kum sang khazwa somruk pani a sipai ho tu general neuinan sipai chakna phanga rorel na aron chu sak khan Burma mi puite kha tangrual theya din huna anda ding lova sipai oben nwaya engma soi sel ngam lavin kum somruk don lai an kun tlok maya Mizoram atanga Burma rama lu chau chu khati hun lai ha chon ram thima lu ang mai ania a rang em mai ni tu nang hian kan zo fa u nau te an cheng veng ti po kan lo ngai tu phareng reng lova Burma sipai lal zia chu an du in an kho samayan du don thata kan kho pa pakhat Burma sipaya tang to ron chuti ho chuan nula pakhat nu te an kan thu le tu yan ti zia ron soi ngam hialani ma se khati lai khan tu ma sipai soi sel ngam anom lo karen ho te kachin ho te le sipai sarkar na du lova helpol soi tur ero chu anom chho ve reng tho mi pui lam an la tho kang lovani tu na ero chuan adana dangta Burma mi pui za som ko pakwa ve lai hian minong le sipai sarkar hi an du lova an thlop to lo nia soyania mi pui an tang tak zet ta ani Burma rama sual sipai do tu nam sipai te hi lalpa na om puya nena an chan zel dan thu thar te ba ka engang sarkar nge nakina lo la ding don ti hi kan lo thir lok tel ve angaya tuna hi chuan khovel hi ain letlinga ain linglet zo to ti tun lai thil om zia tluka te chiang tu om chuang om love ni dang ang ture motin neuina te anga hlotling ture motin minong lai chuan Myanmar mi puite du lai pi ong san chu chi sarkar na chu February sang ni le som ni pakhat khan a pai tha tangot ani kha ma se arin ain Burma mi puin an lo OA ta si lova kan muangin aram puma sipai sarkar du lo na public demonstration nein khopui liana mi puin kong an zo duala chung mi puite chu sipai ten dim na nei lovin rong takin an soi sa mitam tak thi le hliam anoma sipai torot tak te chuan mi in le lo suwa samin mi puite chu ramsa ang lekin an ngai sa nam sipai pasal tha ten sipai che dan le mi puyan soi sak dan an buin khai heti ringot chuana dik don lo kan tuar tho he sipai ob be na Burma ram mel malian hi thei to pa kan do ve ngai ni ti in April sang ni le somni pakhat khan National Unity Government NUG andina NUG chuan ram chan tu sipai People's Defence Force PDF chu me sang ni le somni pakhat khan adin ve ngal rap mai boka atira chuan tual cher silai tukuli te lai phir te mane charte le fele thalbak hum chua turan nei lo khang din huna tanga thlir chuan Burma sipai ne chu ahar de ome
tu nai ro chuan mi pui sipai te hian Burma sipai te ral thuam manang hi an nei ve deuh vek to ni turani mun tina tanga ral thuam an don khom te ba ka Burma sipai ke man lak zoza ya tanga silai thale amu an lak sak nem to dan ngai to in mingong lai sipai te hian al ngamin an ngam to lovani a hlawin an hlau to zo ka ang hle mai an tlan chiat na sat dan atang hian sipai kem dang tam tak an lak atangin khomoi sipai kem an lak theina chan chu tun lai ram chang kang te na indona na an man tang ka em ke ni na chin chang po kan la thiat chian lo PDF te drone ral thuam wangani an titlat mai drone an ti fo hi engti na nge le I lo thir tiang hei ai zol kho chunga drone kan hu phak te hi chu helicopter ang dewa borua ka thlok kangin kiltina vircher chera le tanga remote control mangin an thlo kwal tira thalak na nan mangber hetiang thiamna technology hi mangin indona an mangtang kai tiala akhal tu mi hring chuang silovin bom hlaom pai tirin mel maram chunga te alian chi drone lian chi an thlo tira an target zone bom an pathak tir thinani video atanga drone na thodan kan lo mu chu Iran sipai general turule hlaom berasoi Suleimania kha tu ma bengam lon ti thin kha US president ani la Donald Trump ada thatdan khani an kap na bokaniang aruanga tangin tungeni ti hriat theilo khopina kang uta azungbu na tangin Suleimania ni ti an hthei chawani Iran sarkar hi drone siam lama changkang hle ni turani Israel donan mang fowa ma se Israel hi drone lo ka thak na siam thiam ber ani vele thung ome tun maya khan Pakistan drone ka thak nan India sarkar po in Israel siam anti drone system chu cheng tam tak manale ni he report ka bua sai lai nge hian Russia chuan Iran siam drone somsari panga mangin Ukraine khopui Kiev khopui chu abei chiama thilati chiat tamdon veinen masela Israel siam anti drone an mang niturani chung Russia drone somsari panga zinga somsari pali chu an lokap thavekti The Times of India chanchin buin November ni som ni panga khan a report drone chungchang ka soikwal duana chan chu PDF sipai te hian drone hi athei anga tam mang thei sela sarkar dang laka tranpui tu nei thato bik lo minonga sipai te hian drone laka invent na nei that viawari nomri chia alwa chu wangin sipai kem lo chuana man ro poimo ani arinom sipai sarkar tho theina hi engtia dolet tur nge ni tang Z fighter an la mang thei bik sia ti hi trangrual sipai te luti hai tu lian choni ve ome mani chu video viral pakhata khan PDF ten ke man lak donin achunga sipai te chu lo chuaga ronin surrender turin an hrila thlo theina bak chelek tur ban ruai nei to lo hi in lo chua kan hena in pek chuan kan hum hi mang cheu an tia ti chuan Burma sipai ho chu an lo chua ka then khat chu thi hniang hnuangin then khat ke bai chungin chau takin an lo chua ka an hliam te chu PDF sipai te chuan an lo en kola ei tur te po an lo pe ni om takani video masa kan choi to angin Burma jet fighter te hian indona hmuna bom an thak dup pa an thlok bo le maya ram la turin sipai te tho chua angai sia video kan lo hmu phak khomoi ke ma sipai te chan tura Burma thlona bom ron thak khan PDF sipai te mason na dal reng lo kha kem kha an la zui mai ani kha entinan November ni somni pali emonik ni khan chinlan simlama matupi rama lailen pi hmuna sipai kem lian ve tak chu PDF tenan la le a Burma thlona in chan tumin ron bengial ma se a chan thei chuang lo ani kha thlo theina an man tangkai thei dan chu mi pui sipai te khan in headquarter a lo nei se chu mi beinan chuanin a mang tangkai khop mai kumin kumtir lama far kon chak lok Mizoram dep loka
CNA headquarter Victoria ke man ti kha Burma jet fighterin aron bom dar vek ani kha tuna chuan khatianga bom dar tur mun pui an nei khan chuang lova ram hnuai indo na hmuna bom pani khat thlakin kongrawa suvak lo ti hi mi pui sipai te hian an hre chiang to ni turani atlak tlak van duai tin kan chunga ron tla se chu mi pani khat tan chona hlawom poni the maro chu a tlang puin an hlau to lo tuna phei chuan Burma sipai pol hian an thlo theina la nei chuna aviation fuel emo jet fuel emo hi atlat chamin arin chem to hle ni narin theya Russia atang hian ala muthei chewangem Burma poisa chiat lain lutna nei to silova jet fuel le na tur dollar hi khoimi nge nei to angle USA Japan Asian countries tele ram dangten he military sipai ro rel na dulavin economic lama anrep char reng to boxia aram mi puin chia an pe mul mal to boxi lova an sum nar lian lung hlulai chuana tela chu mi pui sipai ten an chu sak treu to boxia chu tu mi thiam te chuan heti treng chung hian rei dai thei tura an ngai to lo theu ani tuna hian jet fighter man tlak hi engzan nge Burma sarkar hian ala neya atui thun tur engzan nge la nei ti te po hi chut tel ve tha ome tuna hian PDF sipai te hian thlo theina ka thlak theina anti aircraft silai ko kia put mai the portable air defense system chu China tangin United States Army UWSA ten an don to thu kan video masa khan kan report to ni kha China sarkarin minonga sarkara en san mek laile PDF lam a support ta hlau hi rem changa la in NUG how to the po China a kalin theito pin ral thuam tha han deal sela Mizoram boilaya MNF sipai China rama han kal de po an phur zat ral thuam an lo pe a an ken zo sen lo chu kachin sipai te hna an pe thena ni kha tuna phe chuan China le Burma in sum don ton na kong pui hi san state ta mi pui sipai te control na hnuaya am to sia China le Rakhine state in kara China oil pipeline kaltlang ro mai po hi thui tak chu Arakan army te control na hnuaya om ani boka trangrual ho malak chak ziate Burma ram za vezet an kuta a om to ti te min onga sipai ten khopui lian deu chau le an khopui ni pi do chevel chia anop to an sipai te an tlom zelti an hai hau lowang China cho na chak tur zo hi a support mai ani chu wangin minonga sipai sual ho hi arang theiang bera nuai rem an ngai ani October ni somni pasari 1027 an ti mai atanga be pui an thak atanga atha khat na chia November ni somni pasari voin ni atang hian arun puin be pui an thale don ni in ti tia chuan soi ani he thakhat chunga nam sipai ten ram an lak bel chak zia hi mak takani lelama chuan ram chung ne ram po na tang point minonga sipai te malak dan turvel soi tur po om velo ram an lak thu mo PDF chunga nena an chan thu soina om ve reng lawani ti tian soidan le sipai chet vel dan thir tu te chuan state rang amin onga sipai te din mun a chau rau to e ma wang le mun tena nam sipai ten nena an chan zela wangin Burma sipai ho chu an khopui nai pi to le a che vela sipai mun puya anin check khoma helai an headquarter vela hian chak ayang main a ko top trana tang turin minonga chuan a sipai te chu mun rang atangina ko khom nia soyani helai mun hi Burma phai zola aram lai li takania tangrual sipai te hian mun tin kil tin atang nan hual chepa che chuak theilawa an hual be tlat angaya an moral adauna tlom tho turan in ngai wangin an zam chle a rin a in an headquarter po hi be a hupur om lovin arin om sipai tam tak chuan an ho tu pa minonga hi tlan bo san dai an du ome ma se an nu pui fanaute
sipai barik chunga chua phal lovin anom tlat sia sipai hote hian an ram zalen na turin an pu laka hel thut na chang te ria sela hung chung lam le pon lama tangin han be tak tak se an chel rei the kher lo mai the ni tuna hi chuan Hamas hovin Israel nu naw an man khoma an tan tir te ang mai hian sipai family te hian en kol ni om takani Burma state rang atang rual sipain aron hual chep huna ramdang atanga chantu anei arin om si lawa engtiang takin ngen in beidon ti hi ding di lipin kan thirani Christian ten na sale zual kan tong trai sau sawa sorkar tha adin thuai hi kan be sei tlat turani ma sang ni nevi khopui kul nget tak mai na hung chua vek sipai nuai tam tak rualin an ven tlat po kha pathian hun ruat alo then meu chuan an che theilo Euphrates lui lianin naron thosak mai ni olsam te in kha khoro pui kha atlu cherup mai ni kha mi hring te ta na ti theilo hi lalpa nen chuan ti theilo a omlo tun hun hi barmarama milem bia buddhist sipai te mulai nge in engkim ti thei lalpa pathian ring tu te hi kan che chua hun lai takani sipai rual hoten ral kap tura an fe chua dona rong bol tu pastor in trong traya atha thap thin ti thu te kan lo riat hian athamuan thap em ani ke bani chakna nirvin Christian te pathian tran pui na nge ya ne na le chan chuan ro pui hi lo om thei se buaya re huna barmaram pum khi Krista lal na ram ro puya Christian rama alo chang thei don ani chu wangin in ral thuam te kha chuang lovin sipai ho te lalpa faro sipai te ne tu kha chuang nge yang cheu ti kan cha du chewani Myanmar junta sipai som sari vel nithum chunga tha an ni dan hi lo thir ve zok ila he hi tun kar kalta maya thil theng kha nia tunin rini November ni som hi panga nimin pia a Airawadi in chanchin thar ala khom danin San State Rakhine State Yangon Sagaing le Makwe biala te sipai lam le PDF in ka na oma sipai hovin in phenana an man khom khochung mi pui za pali lai chu Rakhine State a paktok khuak hi Arakan Army ne natangin Burma sipai zarwalin an chu sak veya civil mi de chu in phennanan manga Arakan Army tlom ngai chuan lak le le ngei tumin tunkar kalta ni lai ni khanan beita a Burma sipai somli vel chuan that fai phiara khochung ami an lo ren za pali lai chu an chan chuak ta ani Arakan hi Mizoram chim lamram tuifiniat kamvel sonia pana Mizo National Front MNF sipai te Bangladesh anom lai khan Arakan sipai ho te nen hian an lo thok tlang to nge ani tuna hian sipai sing thum vel zet an neya ral thuam po thatok tak an neya China poina pui ni turani Burma sipai te nen kumsom chuang lai in ka haina an lo nei to a ma se Burma sipai ten an Arakan mi pui te po an nek che pa an ti du da fo awangin an ngai da na ni talawa San State a nam sipai pol dang te nena trang hovin minong hlaya sipai te chuan beita a Burma sipai te tan po Arakan ho hi chu to khil pol takan ni mundanga in beina san mar lama nan salat muna an in beina Burma sipai te hian tur hlawom chemical weapons an mangti Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA te nan pu a chung chemical free an hip lu awangin sipai tam tak chu lu hai le luak chuak in an amti an soi Burma sipai ten tang National Liberation Army TNLA chel lai Namkhan Township lak le tuma Burma sipai nan be lain chemical tur free an mangti an report bok tang rual sipai ten Lasio Township an apply chu le tuma an be lain Burma sipai te hian chemical tur free an lo mang to bok hetiang hian indona an ne lo nam sipai te be tur hian Burma swal sipai te hian khovelin ahman phal lo tur amang vak mai ani
Burma sipai ho din mun chiat to zia da Irrawaddy report danin October ni somni pasaria 1027 operation be pui an thla ka tang khan chu thakhat chung lekin sual sipai ho kem za somriat ayat tam tangrual sipai ten an lak sak to ani khopui paruk ba ka san state marlama sum don na kong pui poimo tak China ne na anin sum don to na kong pui lian ber chu Three Brothers Alliance MNDAA TNLA le Arakan Army AA te tangrual hian an lak sak to ti report masa kan soi to a Burma khopui lian ne sum don na mun pui ber Yangon le a che vela junta sipai mun tam tak chu heng lai bial tu tangrual sipai te hian an bei fe bok heng lo po hi Sagain Township le Makwe le mun dang tam taka junta sipai ho chu nam sipai te hian landmine te le silai mangin an lo bei boka bei tok sipai ho te hi atwar tu zok le thi le hliam tam zok an nizel da Irrawaddy intun kar kalta zirtop ni November ni somni palia a report danin rampuma People's Defence Force PDF 10 an lampun na le in beina mun rang ranga sual sipai lam somsari velan thi ni na soi hetiang taka Burma mi pui za somkwa pakwa a an zawai de thoni chu tiang ina sipai sarkar in op be na du to lova tangrual sipai te laka sarkar sipai an tlan chia duai lai bok hian National Unity Government spokesman u kyo zo achuan India sarkar po hian sual sipai junta ho hi ron support tlat to lo sela an support na hi ti top to se ati thu chu Sugrita Barua ne na asoi nge ani Khovela Democratic sarkar lian ber India hian na thenom bar marama democracy om theina na mi pui tangrual te hi support om ber ani ya sipai op bena dictatorship noya om mala support zel hi chu amak ve khop mai u kyo zo soi zel danin Myanmar sipai te hi mi rik ra pa che terror group ang mai ani to sipai pa ngai che tin an che to lo atiani tun laya Hamas ho ne nan danglam to lo ani ber mai Hamas ho ai pun an sual zok achan chu Hamas ho chuan an mel ma Israel la ka rik ra pa tharum thoi nan chea thei to pin an be ania an mani mi le sa te chunga an che ve hle nem minong laya ho te ro chuan an mani mi pui te hi ramsa ang main sa peli nan pela an mi pui te khua ten hal saka anin le lo te an hal chiat sak vek hi chiar sen poni tolwa he military sarkar hi engti zong ma zuareng tlak an ni tolwa ni ti hi pathianin kan soi suala ni chuan min lo ngai dam sela hetiang na chu indo na chuanin achak zok hi chak ahun to ni Mizorama Myanmar unaw refugee de din hun ve thung hi le Mizorama ron lut khochak lam unaw ron ral tlan te hi tun din huna hian mi sing thum vel an la om mai theye khomoi mi pui sanga vel zo khothara ron tlan chia te khachu atam beran mani khuan kir le to a tuna hian Mizoram chung mun ranga om te hi chu hona tur in le lo po nei to lo te alaral muan lo em awanga la om khotang te ania in tharung lovin Mizoram hi maniram angangai ve mai turin kan in cha ani in omna refugee ke ma te nuam sa in da theilo cheu maila sual sipailaka in hima thamuang takle dam taka inoma tlan chiat thut angai to lo na mun hima in omani to a zan lama te po tui taka in muthil thei theu kan du sak chewani nam sipai ten min ongale asual sipai ho an tuk dol ni alo la thleng nge nga in ngai em nang mani khwa thewa in hole le thei hun ala in her chuak le nge yang he hun thim le tur na rap thak tak top na ni hi pathian tran puina in alo la thleng anga khowar eng moi tak ala her chuak le nge don nia ti hi du sak na nen kan thir pui chawani nang ni zo na thak zo fa te u
Mizoram hi in pui ania mani in puya in ron hokhom ani hi dik takin ramdanga anga in ngai su Mizoram a hian dik tak chuanin Hindu te Buddhist te le Muslim ten min ron chim ve reng to maya nang ni ero chu Christian thatak tak in ni le ngala lalpa du la in ni hi ke ni po Mizoram boy lai sang kha jago somruk pariat vela khan barama himna zongin zo kho mi tam tak Mizoram atanga khotam takatangin mi an lo ral tlana thataka min lo mi khwal tu te in ni kha tun lai thang ter te chuanin in repha ve to kherlawang ma se rang lui te chuan kan la khe renga ni dik takin ram rang ranga cheng te hi boina le har sana te hian min nu khom thin ani nuam sa om lai chuan kan in hrelo po ni mai the har sana hianin u naute min nu khom thin ani zok ani chuti laya kangen ve du cheu chu hetiang aral tlan mang ang kan lo lai nat em te zinga hian rui lo drugs lo tol rudu tok an lo in zep vele thin hiani boy ma ain tun lai hian khochak atanga drugs tol ru khia pung viau mai le ngala hei hi chu in du bik lo le nang ma ni ti ming chetu te an nia thanem ngai takin he thil swal hi chu I do tlang angu tin ka som du chewani in thlen in pui Mizoram kan thalai sang tam tak in u nau te hi rui hlo ngain kan ri ral ve mek sia in mi puina kan ngai zo kani ti hi thanem ngai takin ka cha du chewani